Globalni tehnološki lider Xiaomi objavio je Belu knjigu u kojoj je istakao najnovije inovacije koje su postigli na polju tehnologije. Iako je ova kompanija najpoznatija po pametnim telefonima, njen portfolio obuhvata i druge smart uređaje poput televizora, kućnih aparata, satova i drugih. U prethodnih 12 godina Xiaomi se zahvaljujući ovim uređajima proširio na preko 100 tržišta širom sveta i dobio globalnu prepoznatljivost. Na sve to, tehnološki gigant je sakupio važna patentna dostignuća. Nabavkom, unakrsnim licenciranjem i prenosom, Xiaomi je krajem septembra 2022. godine dostigao impozantan broj od čak 29.000 patenata u više od 60 zemalja i regiona. Samo u domenu MIUI-a Xiaomi ima više od 7700 patenata, a kad su tehnologije punjenja telefona u pitanju, broj dostiže preko 700 patenata. Iz kompanije kažu da je Xiaomi izrazito posvećen pružanju najboljih i najsavremenijih tehnoloških inovacija svojim korisnicima, kao i poštovanju prava intelektualne svojine. Wang Sheng, partner i predsjednik Xiaomi korporacije, istakao je da je krajnji cilj kompanije da postigne dugoročno i održivo IP partnerstvo kako bi promovisala tehnološku inkluziju u korist šire zajednice. Ako je suditi prema ovim brojkama, Xiaomi je imao plodnu godinu, što bi još jednom pokazalo da su investicije u istraživanje i razvoj tehnologije dobra odluka.